نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari-jari na isab kita niyo mga palanggungan na agama Islam, amuyin patumtum kato tanyong katantan sin pakaradyaan sin sarayaw-rayaw kahuhurmatan dirihilan sa lago-lago nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala amunin parkala pagpatumtum piatumtumi ha parkala sin pag-agama sin kita niyo katan harap patuhan Rabbul Alamin. In pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran na mamayta kato tanyo amoy in suway hadya in pag-iman na to pahuguton pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawak to pawakto. Ang kanasambil imiyan siya jaddidu imanakum. Baguhan niyo ini pag-iman niyo. Long si mga sahabat ya Rasulullah tayo pa nujaddidu imanana. Biya din kaki na mo magbago. Naong niya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo in panumtum niyo atau baguhan niyo pag-iman niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In pangasubo, biyang biya diin, laong niya in pagbago sin pag-iman, baguhon siya sin kalima la ilaha illallah. Amuna in syahadatu an la ilaha illallah inyan katan biya ini pangatayan jantong simbar iman bang kasabutan simbihayad to mara sumuding katan pakaradyaan niya pag-agamaroon hayan. Nahasabit to suway na to adto ini amuindaran biya batok bihan hakabuhi na to. Sabab inyaon katantan mahinang parsababan hika jattisin amal ibadat na to harap patuhan Rabbul Alamin. Naman jari in amoy in pagyanon long niya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amoy ni in subay na to daran iya asuboy baran na to bang in ini nahinang nato kadoon ha amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun kalabyahan niya rin hatuhan Rabbul Alamin, bang yaon ya ayupot na to,
na di malupas in amal ibadat na to harap patuhan Rabbul Alamin. Bihad to. Manjari in kalabiyahan amoy in biyayta kato magsud siya iban sin amoy in rukun sin Islam. Sabab in rukun sin Islam amo na in ma'na sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iban amo yan in nahinang parsababan hangkan kita pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in katan amuin kakaya-kayaan dahing mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari halawman na to hangkan naaw niyan pasal sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bat in katan magkhidma harap maun paamoy in ini syahadatain pag iyanon hangan sin pagka ini Muslim sin hambuk Muslim bihan. Amoy to. Na doon hayaon in pag iyanon rukun Islam 5. Nakasud siya roon halawman yan. Rukun Islam 5 laong niya na himpun siya harwa hadis. Biyata doon ini sabab may talaw niya in pag iyanon arkanul Islam siya na in usulan nabangun doon hayan in sara diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangan in siya Rasul in siya daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na in sa laggo wiyajib sin Allahu subhanahu wa ta'ala katan sin Muslim in subay inyan katan di manjari makabutas hambuk Muslim amin nagsabunnal hati niya amoy in nagmalilla sa bunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala subay yaon di makabutas kaniya in pag-iyanon rukun Islam 5. Sabab bang siya nakabutas aon doon katantan di lang ta masampurna in pagka-Islam niya. In pagkamalilla niya pa Allah subhanahu wa ta'ala subay sa jayon may nang tutug doon halawman niya in pag-iyanon yan. Sabab doon hantimindog in ka-Islam sinhambuk Muslim bang nahinang niya in rukun Islam 5. At niya iawayupot niya marayaw. Sarta doon hayaon lang niya amoy in na ini hambuk siya roon harwa hadis kaisa niya hadis Jibril. Amo na in riwayat sin ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Demikian ini karuan ni hadis riwayat dan kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dua sila magtali anak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjul bait. Amo ini yaon doon haon nahimpun kataan harwa hadis nagaagad in pag-iyanon rukun Islam 5. Halawm sin rukun Islam 5 muna tiagnaan iwan sin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, amo yan. Naman jarin ini, subay ini longta na ayupot tamarayaw. Iban subay daran na to, piyag ini, piyag papatumtum piyatumtumiha, hantara sing kita niyo. Bihan. Sabab aun waktu magkalupa kita, aun waktu misan mo kaya tutumtuman niyon, bigla na hadjalong simbahasa, malawa ding hapangannal mo. Sabab sin kaligap sing kita amunain langta subay kita doon nanunumtum sa jadaran sin amin waktu pa waktu sin parsukuan sin tiap-tiap na sabot ini. Sabab aun siya waktu ririhil sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha amin ini nasabot 5 ini amin parsukuan sin tiap-tiap ini nasabot yaon subay na to hikatunay ha waktu niya labi luwa na to na panagnaan sin waktu jumato.
Biya nasin, in syahadatain ini, sa kaino yaunin pangannal kay mo, mabutas halom sim pangannal mo. Sabab in kakitaan mo katantan, maka tumtum hadya kau patuhan Rabbul Alamin. Amin mga taulong ta, yaon kaniya in pangannal sim pag-iyanon pagtuhan, mattan pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Amin wayroon mapatut pagtag-ipunan, isa-isa niyara. Nasarta in tungod paparkala pag ini pagsampur na hayaon, amo na in pagsyahada ha Rasul sallallahu alaihi wasallam siya indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maana ne subay maputusin duayan, di man jari magbutas. Sabab doon hayan, timindog in pagbistasin amal na to bang nakaagad na karoon haruayan atawa nakagawa. Bihad to. Sabab na, mga pakaradyaan ini, hangkan ni daran na to pagsabuton, sabab ini katantan, kakunahan na to in pagbagusin, kakahinang na to dahing hawakto pa wakto. Kaya na sinagi, aun wakto, magkasa kita. Na, kuno na to mapapatok, atawa mapaamoy kasaan niya to. Doon haamoy pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab yaon doon haon kataanin sara, in sara sin pag-iyanon pag-akama. Sabab doon timindog, atawa doon haon laong ta, in amoy ini puunan sin agama, doon haamoy in diara sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pa bangsa muslimin. Iyan ko bangsa muslimin, bang akaron tuod pa bangsa manusia. Sababin manusia kaya tuntutan katantan sin amuin subay sila mag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in manusia hangkan pia panjari supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pasal sing kalikap, pasal sing kasasawan, doon hayan na aundeng ha mga manusia, ini hipagmahuli nila in amuin piyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu palabihon nila in katanaman nila. Naroon hayaon in makabuka biya na sinagi, bang siya abutan sin waktu kahinapusan sing kabuhi niya, haamuin wala niya na ayupot marayaw in amuin para sa babanang kansya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amuyad tulong ta. Naman jari, in pag-iyanon doon hayaon, sin in manusia, kuno siya mahinang Islam sa bunal. Tumagna siya mahinang Islam sa bunal, amuin subay lapal niya in pag-iyanon syahadatain. Amin imiyan siya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amo yan. Mahita. Sabab in kalima ini, amin syahadatain ini, doon hayaon kau mabista mahinang Muslim. Panagnaan. Sabab apabila in tao hambuok makasayo na, mabaya na siya sumud paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, imo na muna hinangon kaniya, papagsyahadahon, magsyahada siya, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulallah. Na inini langta, ingkabtangan ini, amo na in bista si mga sila ulama, bang hikakabtang na sinhambuok manusia ingkabtangan yan, matawag na siya magtuytoy Muslim. Misan siya makaminsan da makakabtang, hayad to. Magtuytoy siya mahinang na Muslim, inyan kaya pag-ijmaan singkatan ulama habihayad to. Labi-labi na panagnaan sin waktu, amoy in pag-agama nila, amoy ikrar hadjalaw niya. Hati niya amoy in tiyanto sin jantong nilaway pagtag-ipunan nila ruwaing pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to Muslim na sila. Way pa in sambahayang na wajib. Way pa in puasa na wajib. Way pa in mga jakat na wajib. In kanila ikrar sadya Muslim na sila. Hadyaman nito. Sabab in mga sila aun nakauna. Laong ta napuklid din di hababaw singgumi ini. Way misan nakasujud, misan nakaminsan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila to halam sulka. Halam sulka sila. Sabab sinamin pagyanon lang na ikrar. Amin pananto hisin jantong nila sinwayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malayang kanin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila to Muslim na.
Sa sumakawa ini magsusung inamuyin panghindo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha Quran mahamulya inut-inut sampai najukop in pag-ianon amo na in rukun Islam 5. Amin suway na yaon pag-anggaw taan sin amuin Muslim sa bunal. Inamin niya na supaya majukop in ka Islam niya. Sabab bang siya kiyaragdakan doon hayan na in siya bukon siya jukop in ka Islam niya. In pagtawag kanya lang niya Muslim tawa Islam nakis. Muslim kulang. At niya kulang in ka Islam niya pasal wala niya hinang in kaibanan, hihinang in kaibanan, wala hihinang in kaibanan. Na marayaw hadya bang inyad to amin wala himinang sinlanggal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya nahinang kulang in kaibanan. Na bang sa upama nakahinang pa siya sin amin dusa, hikapakpak pa sin amin amal niya na hinang niya yad to. Na adakala inyad to rin makapas. Labi-labi na bang siya asal kulang pa na pag-uusimin ng pamaksiyat na amoyad. Na hasawabid to, subay siya yaon, iaayupot marayaw, in amoy in pag-ianon syahadatain. Na in pag-ianon syahada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, bita sim mga ulama laong niya, aun dunhan duang kabahagi. Amoy in ini di makabutas doon hayan. Sarta induayan di man yan magbutas subay. Di magbutas di haamuin jantong sin pag-ianon Muslim matan. Hati niya amin matan nag malilla pa Allahu subhanahu wa ta'ala. But inyan lang niya may taayad to subay ini mukar naon sin hambuk Muslim di man jari magbutasin diyan sabab narain pakaradyaan doon kapatot sin Allahu subhanahu wa ta'ala, iban kapatot sin daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab in imian kaulong niya, la ilaha illallah, inyan hak sin Allahu subhanahu wa ta'ala, subay hikatukbal sin ipon, harap pa tag-ipon kaniya. Amunain Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, hati niya, inyaon in maana niya amuin tiunggal mo in Allahu subhanahu wa ta'ala lam simbigi jantong mo. Way padto ko nakahinang amal. Amu hadya in ikrar laung simbahasa Arab amuin laung ta tianto sin jantong mo. Sinway runtuhan mapatut pagtag-ipunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala sumagawa malaggo na turito hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikaruan niya syahadatu anna Muhammadar Rasulullah inyan law niya hak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hayan amuin tunggalon siya kahakaron sarta singuran singkatan kakahinang amuan yung pag-ianon. So inyaon karuarwa subay siya nagaakad inimiyang kaw la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Naman jari, bang muyaon na hinang na amoy inkatan biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya nagtaat kaw, biyada kaw sin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta, sabab in Tuhan Rabbul Alamin, wala laung tahimarap maun kay mudiritso, kabayaan niya lumabay ring ha amin daak niya. Sabab amin daak niya imag paamusin hinang singuran sin katantan longta nag ini karar hagin hawabaran niya sin insya mag-Muslim na. Insya Muslim hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bita sin Tuhan na to Rabbul Alamin. May yuta'illaha war rasul may yuta'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Biyita doon hay sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyo-siyo magtaat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya sin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala na hisiyo-siyo long ne manaykod deng hayan atin yari magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na biyita sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala fama arsalnaka alaihim hafiza. Ya Muhammad na inyan wayroon na kaw naraksin Allah ta'ala mag-urol kanila madtumatubihan
amin biasin pag-ipatsin anak ini maasa anak niya urulon madto sangalon bang ini kakunhan pakaunon nari man jari ini sangalon mo intao sinaga masin Allah subhanahu wa ta'ala sindi siya mapaya hati niya imparkala iyaon Allahu ta'ala na magbaya bang unin hinangon niya haipon niyaon jukop na in Rasul sallallahu alaihi wasallam mamayta wa ma alayka illal balag ini kau mamayta na sadya ya Muhammad padakir pa innama anta mudakir. In ikaw magpatumtum sadya. In hinang mo magpatumtum hadya. Nabang sila rin mabaya tumumtum, napos parkala na kau. Allahu Ta'ala na in makaingat ka nilabihan. Nabihan. Napag-ubos lang niya, unim kamaksuran niya. Sin la ilaha illallah. Nalong si mga ulama, inyan bang taurulon, hakahupuan niya, in kamaksuran niya an la ma'buda bihaqqin illallah. Wayroon mapatut pagtag-ipudan ini buat malengkan isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon mapatut pagtag-ipudan nakasabunnalan buat malengkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yadto. Amo na impagtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala kasabunnalan. Sabab aon manusia nagtatag-ipon doon haamin bukon kasabunnalan. Nagtatag-ipon. Sabab aon nagtatag-ipon lang ta nagtuhan pa bulan, nagtuhan pa suga, nagtuhan pa bituon, nagtuhan pa bato, nagtuhan pa pangpang, nagtuhan sambil panginawabaran niya. Mataon. Na, bang mulong niya kita-kitaon in mga pakaradyaan di madyatuhalaw man singgumi ini, ayaw na kau lumag. Pakatan bihan. Hambuk hadyahula lang niya. Bal najidu fi baladin kalhind alafu al-ma'budat. Hambuk dahula. Hahula, India, ibuhan in piyagtatag-ipunan sin manusia doon halukal yan. Bihan. Amo na inhulahin. Na inyan katantan lang niya, inyan amo na intuhan pag iyanun batal. Sabab inyan di makarhil kamumpa atan pa amin magtag-ipon kaniya. Di day sab makarhil mudarat. Bihan. Na im mga tao, bang sila magtag-ipon, maharap maunhayan katantan, wayron kamumpa atan makawa nila. Dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Inyan lang niya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mga piyagtag-ipunan si mga manusia yan hababaw sing gumini indigenous na in kabayaan nila amuin sila in magpi sing katanaman nila na in kasabunnalan niya amurain Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan kasabunnalan mapatut pagtag-ipunan. Ingkatan pagtag-ipunan puas deng ha Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagtag-ipun batal. Hati niya wayroon kiapus paiddahan niya ha mga manusia nagtag-ipon kaniya. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala amurain nakatayim babaw dahing hakatan sin piyagtag-ipunan hababaw sing gumiini amunain Tuhan longta ini sa laggo-laggo long na mapatut longta amuin laggoon halgaan sin manusia sabab inyaon katantan na doon makawa si manusia in kapaiddahan haamuin ini kabuhi nila rin diha babaw singgumi ini, labi luba na tuod ha adlaw akhirat. Sabab siya rain takakapatut pagtag-ipunan sin manusia. Amo rin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Siya rain, amuin makarihil ha manusia, singkatan, susukat-sukatan nila. Maka, ini dihil ha manusia, singkatan, kakukunhan nila. Amuin sibo, da pangayoon kanila iban ini pangayon si manusia ibandi pa Allah subhanahu wa ta'ala dirihil niya. Bihan. Biya na sin, ni'mat yari hababaw singgumi ini sibu da kapir iban muslim, inyaon katan laungta nag ini
nananam sin nikmat ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Naman jari laong niya. In pag-iyanon, doon hayaon, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha parman niya, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmi, innani bara'um mimma ta'budun, illa alladhi fatarani, fa innahu sayahdin. Sebab kita sin Nabi Allah Ibrahim sambil ama niya siyagdan niya sin pagtag-ipon paamuin hinang-hinang sin ama niya pagtuhanan si manusia dito hawak to nila yadto hajaman nila. Ama niya ay maghihinang sin barhala. Ama niya ay maghihinang sin barhala. Sampay bang siya raakon sin ama niya bihan magdagang sin barhala yadto. Nain Nabi Allah Ibrahim magsuroy halawon sin kauman bihan iban paggasod niya laong niya ishtaru ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Bina kamo sin amo hindi magmumpaat kanyo ri makamudarat kanyo. Bihan. Bukum biya sing kaybanan mag-uulak-ulak magdakang bihan misan na bukun marayaw dakangan niya inibayta niya marayaw. Ampay Nabi Allah Ibrahim na mabuntol siya. Ibayta niya sin bina kamo sin hindi magmumpaat kanyo ri makarihil kanyo mudarat. Amo yan. Nain siya, imian siya, ain ako lang niya, ya ama ko, iban si mga kata na kauman ko ini katanta, puas ako sing kakahinang niyo. Amin piyagtagipunan niyo yan, wayron lamod kuroon. In ako, bariun, mimma, ta'budun. Simpiyagtagipunan niyo yan. Ampain ako lang niya, naroon ako haamuin, nagpapanjari kako, nagdihil kako, fitra, pangannal simpagtuhan. Amunain Allah subhanahu wa ta'ala. In siya ray manghidayat, wayro makahidayat dukaing. Bihan. Ba't iniaalop niyo yan, di makahidayat. Sabab di siya makadihil mudarat, di sab siya makarihil, amuin, karayawan, kasanangan. Hamano siya. Naamu yan to. Sarta biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala haro kayong ayat, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyo-siyo in magkufur sin taghut amuna in magkufur ha mga kakahinang si mga tao manglulukos papagtag-ipunan simbukon mapatot pagtag-ipunan bihan sarta lang niya magparat saya patuhan Rabbul Alamin na insiya yan nakabawgbog na atawa nakagunggong na sin pag-ianun urwatil wusqa amuna in pag-ianun la ilaha illallah amuna in waytuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkanin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inyan di siya tuod mabinsana doon hayan. Bang siya nakagunggong doon hayan. Di siya ini bunsak den di halaw mansin gumi ini. Naamo yan to. Naman jari bangkaw imingat sin pag-ianon amin syahadatain unuin hinangon mo roon. Suway mo akaron in aturan sin pag-uno kaniya, paghinang kaniya. Muna-muna, aun siya sarat biyayta si mga ulama. Kaisa niya al-ilm. Hati niya, pag-ingat kaniya. Amuad to. Inhikarwa niya al-yakin. Amuin panantuhi mo. Mahugot halom simbigi jantung mo bihan. Amuin lang simbahasa, siguro kaw. Bang mo hinangon bihan, amuad to injumatu, iwan amuad tuin, amuin, mahinang sarab sin, hikatukbal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan. Hikato niya, as-sidku, pagsabunnal, in hikaupat niya, al-ikhlas, amuin niya unin ka-ikhlas, hinangon mo siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuno, pag-ianun doon haon, lang niya, al-mahabba, hati niya, in ikaw, umug kaw, lumasakaw haamin hinang,
kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang daakan kay mo. Ukon mo siya. Iban halgaan mo siya. Iban lasahon mo siya, di kau mabaya hibutas amo tim kamaksuran niya. Hati niya imubutasan inyaon kataan. Ubos yadto in sumuno kaniya al-qabul. Amoy in doon hayaon laungta ini taymaon mo siya, marayaw. Hati niya pagtayma mo, wayron pagduarwa. Inyaon. Sabab sin ini inyaon katantan, mahukot na halom sin, bigi jantong mo. Hati niya, ubos ka ini-ikrar sin, way pagtuhanan mo kaing malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala, taymaon mo yung katantan, amuyin, hibayta kay mo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taymaon mo ito. Pag iyanon, al-qabul. In kahinapusan niya, al-inqiyaz. Amo na, urulon mo, in katantan, amuin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unuin biyayta yaun katantan bukon daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin siya daak sadya sin Tuhan Rabbul Alamin. Nabagka siya daak sadya sin Tuhan Rabbul Alamin bang unuin biyayta niya in panayma mo inyaon daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron nakakanap sin akama. Way siya nakarihil pikilan ha pag-akama. In siya na may ta sadya, wa ma alayka illa al-balag, laun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw ya Muhammad, magpasampay sadya. Sindaakan ko kay mo, harap madto kanila, pamano siya. Angkan na sambil kita, amuin aun, makahati kanya, mabaya, mag-ingat, sinamuin sara, diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, beitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma alayna illa al-balag. Ingkato niyo magpasampay sadya. Ayaw nakita niyo manglukos. Ayaw nakita niyo biya mga dimihil kasatuan kanila. Bihan. Baitaan na to sadya yung kabayan sin Allah ta'ala bihaini. Tumayma, alhamdulillah. Tumayma, alhamdulillah. Sibuk dah. Bihad to na sadya. Naamuyad to in panghindo daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ilmu. May tak subay kita mag-ingat kaniya ini. Sabab lang na ilmu, amuraim makatungkad sin kamaksuran sin la ilaha illallah. Sabab bang imano siya di niya kaingatan in pagyanon la ilaha illallah, di niya matungkad in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin tungod hangan pagkamano siya. Sing kita. Na, hasabab yan lang niya, in ilmu hangkan subay ta ingaton sabab al-ilmu lazimun lil amal. Sabab lang niya in ilmu di siya mutas sa amin amal yaun. Hinang. Sabab in ilmu mo amuin magpapanaw sin amal panghati mo. Amuin magtutunyok sin kataan hihinangon mo in ilmu kaya hatihan mo. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingatan niyo, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Ingatan niyo, wayroon mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Na, biyayta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala ruwang ayat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila matan nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyin ini iban sindaak niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos, wayroon pagduwarwa, way pagkalukalu, halom sin pangatayan nila. Sarta, in sila, nagtuyo sin amal, ay nagtuyo sin alta nila, piyag amal. Amal, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin ginhawabaran nila, piyag lugto nila, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, sila na yan in matan-matan nagsabunal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to. Na, manjari, inyaon katan,
Amo nadto impag iyanon yakin. Amuin mukarna i'tikad halom sin pangatayan sin wayron Tuhan mapatot pagtag-ipon ng malayng kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to yakin. Naman jari in pagsabunnal patuhan Rabbul Alamin amo na imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya kamu mga nagparatsaya, ya kamu mga nagsabunnal at nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tutukin na doon kamu haamuin mga sila nagsabunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar. Hisiyo-siyo laung niya. Hisiyo-siyo. Hambuok hadya. Dahil mga manusia, si maksi wayron Tuhan mapatot pagtag-ipunan. Buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan inhi Muhammad. Daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin matan nagsabunnal. Dahil halom simpangatayan nila. Buat malaingkan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haramun kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin innarka. Hati niya insiya pasurun padom sulka pasal hiaram innarka kaniya. Amo yan to. Na uwas biyayta para unaon. Laung niya unuin lawan sin pag-iyanon ini pagsabunnal. In pag-iyanon lawan sin pagsabunnal amo na nifak. Nifak amo na lang niya in asyarrul kufur. Syangi kakufur pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na nifak. Mahita ibtalul kufr wa idharul Islam. Bihan. Ibtanul kufur wa idharul Islam. Yadto nila tiyataw in kakufur halomsin daghal nila ubos in pialalahil nila pagwa amunain ka Islam. Bang mo kitaon bihan, amuin ha ini jagahan bihan, kasaksian mo yung kakahinang nila, makaiyan kau analag, lang mo biya, nakalando intuyo sin tao ini mag ini Tuhan pa, Tuhan Rabbul Alamin. Buat malaingkan yadto tiya tapok niya in kakupur halom sin daghal niya. Na, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Haudo sila makabutang, bunal tuod long niya in mga sila nagnifak amunain mga sila hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala ridto habuli bulatak sina pinarka jahannam. Naamo yadto. Naman jari in sumuno kaniya dunaon amunain ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasim biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. In Allahu Ta'ala rengha tikmil masa nagdaak paamuin daraakon niya magpaingat sin pag-iyanon pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan katan diaak niya sin pagka-ikhlas doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to. Sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ini as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsi. In sa kuyag-kuyag manusia makadawhat sin syafaat kuhad law kiyamat law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunay nagkabtangan la ilaha illallah khalisan deng halam simbigi jantung nila ikhlas sarta iwan singgin hawabaran nila at tawagin hawabaran nila kakitaan doon na pag-amal nila. Na inyan, amo na yung pag-iyanon, wayroon doon haon riya, iwan sum'ah. Amin way pakita-kita, iwan wayroon, pag ini suy-suy sin amal na hinang niya. Amo yad to. Na, ubos doon haon lang niya, amo na yung mahabba. Hati si mahabba kasihon mo yung kataan amal piyang daakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tumang kataw tayo manghuran, tumakawa, iabutan na kita isab sin waktu na to, ha bihayaon, manghumbaid na ako kanyo kataan, halapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.
الله أكبر الله أكبر الله